Haka jing elekai Premier League hapdeng ka Tottenham bat ka Fulham kalalong ka ba isong shit ba hapdeng kinong kesyan ka Tottenham bat ka Fulham. Bat Marsen sedang hak kelas step ka Tottenham kalala ban lam kmat ya ka gol ka ban ningkong lingbau Edson. Bat hadu bakut ka kelas step ka Tottenham kelatam dawei lanot ya ka Fulham. Ray Marsen sedang ka kelamit ka Tottenham kelala ban lam kmat piang ya ka si gol lingbau Madison haka minit basan pusau. Bat hadu bakut ka jengelekai ka Fulham kamla syu ban penpai ya kini ki argul balah tep da ka Tottenham. Bat ka Tottenham kelas tam da ar lanot ya ka Fulham. Haka jengelekan poin mentah ka Tottenham kadang bat ya sedan ka bawai ndai ka Fulham pat kadang bat ya sedan ka baklai. Kau boleh syubut.